Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Non me considero malo, nin pecador, nin vicioso, pero teño en min un dos pecados capitales, quizáis teña máis, pero a envexa ás veces a sinto sen poder evitalo. É o caso cando oio recitar os poemas que mesmo con gran maestría declama Antonia Blanes, Hermida. E tal o sentimento oportuno que pon en cada verso que resulta francamente envexable. Non obstante, hoxe atrevereime a poñer voz ao poema que Toña regálanos no número 21 da nosa revista Nós, a xente do redor, titulado Todos. Todos. Somos seres sociais e dependemos de outros para sobrevivir. Todos somos eu, todos somos ti, todos somos nós. Eu non son nada sen ti, ti non és nada sen nós. Precisamos uns dos outros, só todos somos nós. Entón, por que tanto individualismo? Por que tanto egoísmo? Por que tanta angustia? Por que hai nenos morrendo? Por que hai nais chorando? Por que tanta dor? Por que a dor allea nos é allea? Será que nós xa non somos todos? Que só o ego é importante? Non, eu non son nada sen ti. Non ti non és nada sin nós. Só nós somos todos. Só todos podemos ser libres, sen lembrarnos que todos somos un. Grazas, Toña.